Yes, hasigaye amasaha make cyane abarirwa ku ntoki, hanyuma ngo ekipe ya Rayon Sport Football Club isaro ry'Inyanza yisange mu kibuga ihanganye na ekipe ya El Hilal Omdurman yo mu gihugu cya Sudani mu mukino wa Sekafa Kagame Cup uteganijwe ku munsi w'ejo ku isaha y'isamoya z'umugoroba. Ni umukino ekipe ya Rayon Sport itegetswe gutsinda ku kabi n'akeza, byakanga ikanganya. Icyo ntakeneye kumva mu matwi yanjye ni ukumva ngo Rayon Sport yatsinzwe iriya match kandi ari rwo rufunguzo rwayo rwo kwigeza muri kimwe cya kabiri kirangiza kirushanwa rya Sekafa Kagame Cup. Hari ingingo niba iyi ekipe ya El Hilal itaragutsinze muri shampiyona y'umwaka ushize kandi wari ufite ekipe waya irimo ba Azizi Basane, ba Abedi Bigirimana na ba Sinipolo Jesus n'abandi ntabashe kurondora, kumbwira ngo ufite ekipe imeze gutya ifite umukinnyi mwiza wa shampiyona ya Amari ariwe Issa Jigwiba, ukambwira ngo ufite Iradukunda R3 uriya mwana ugenda nk'ishanyarazi abavundereza mwiza mu buri kanya, ukambwira ngo ufite umwataka wa mbere ku mugabane wa Afurika nka Junior Kamene. Rwose kumbwira ngo ekipe ya El Hilal yagutsinze cyangwa se wananiwe kwitsinda ni ibintu utapfa kumbwira ngiye ku matwi yanjye ngo mbyumve, byagorana. Rayon Sport ni ekipe nziza yubakitse ku buryo bwose bushoboka. Rayon ni ekipe ku buryo bwa mwikoro iri stable, amafaranga irayafite. Rayon ni ekipe iyoboye kinyamwuga. Ibyo rero iyo tubihurije hamwe bigahurira nuko ekipe ya Rayon Sport iri mu mwuka mwiza, abakunzi bayo bari kwishyigikira umunsi ku munsi. Rwose kumbwira ngo El Hilal idafite inkingi za mwamba zayo iri kugenda muri minsi nka Kurushumu ntawe, Gira Umugisha ntawe, Madikeni ntawe, Adama Kuribari ntawe uhari, abakinnyi hafi bane bose babanza muri ekipe ya El Hilal batari muri ekipe. Kumbwira ngo wananiwe kwitsinda ni ibintu utapfa kubwira umurego ngo abyumve. Uramutse ekipe ya El Hilal igusezereye, rwose ngewe nagusabira kwirukanwa kuko ntacyo wamumaze, byagorana. Abakunzi ba Rayon amagambo babwiye abakunzi ba APR Football Club imaze gusezererwa, ngira ngo uri murayiba ko hari ingingo. Rwose uramenye were kuduteza abanzi, hari ingingo niyo ndi kubwira. Uramenye were kuduteza bakeba. Bajye bavuga mu Kinyarwanda ngo usetse neza n'useka nyuma. APR barasezerere bariyakira. Rero byaba bibabaje Rayon Sport isezerewe ku munsi wa nyuma kandi maginga ngaya ari nko makipe irguhabwa amahirwe yo kuba yakikarifa ku buryo bworoshye, byagorana. Hari umuntu kare twaganiye umunyamakuru arambwira ngo bibaye byiza ngo Rayon Sport na El Hilal byaganira ngo ubundi ngo bikabaho ngo akabaho ngo bwumvikane ngo El Hilal na Rogo zikanganya. Namubwiye ati ibyo uvuga ntabyo uzi. El Hilal ni equipe professional, Rayon Sport ni equipe professional. Biramutse bibayeho ku ruhande rw'abareyo babyishimira, ariko tumenye neza yuko irushanwa riri mu bwumvikane, si igipimo cyiza ekipe igomba kuba yabona kugira ngo yizere ngirakomeye. Niba uri Rayon Sport ukaba ukomeye, tsinda El Hilal tubibone. Niba uri El Hilal ukaba ukomeye, tsinda Rayon Sport tubibone. None se Rayon yumvikane El Hilal bakanganya da, nta kibazo reka mbyemere. No mu mikino nyafrika Rayon Sport izajya yumvikana iyo kipe yindi, biragoye. Rayon iki nicyo gipimo cyiza ukwiye kutweka ko niba koko ukomeye. Niba Issa Jigwiba waraje hano mu Rwanda atari impanuka, ukaba warabaye MVP muri shampiyona Amari tuzi atari impanuka, ngwino hano twemeze Rayon Sport ibone intsinzi ku munsi w'ejo. Nyakubahwa R3 nkunda kuva kera ukiri mu mukura, abariyo twaragukundaga. Rwose ndakwinginze iki nicyo gihe ngo utwereke ikinyuranyo cyawe n'abandi bakinnyi bose Rayon Sport yagize mu mwaka ushize w'imikino. R3 uri umwe mu bakinnyi b'abahanga,
ndabizi ku myaka yawe mikeya kwikorezwa ekipe nka Rayon Sport y'ibigwi iremereye ni ibintu bitoroshye, ariko iyo uri umukinnyi mwiza ugomba kugenda n'ikipe nziza. Rero iki nicyo gihe ngo wemeza abareyo. Bwana Antonio Atisokojo, ya macenga yawe, ya mashoti yawe, bya bitego ukunda gutsinda abareyo bakishima, iki nicyo gihe ngo wongere wigarurire imitima y'abareyo. Bwana Junior Kameni, profile yawe iraremereye. Kuva kuri ekipe ya mbere ya PGS wakiniye kurinda ugera mu Barabu, wagiye utwereka ko uri umwe mu bakinnyi beza ariko batigeze bagira amahirwe yo gukina. Uza hano mu Rwanda, match ya mbere wemeza abareyo, match ya kabiri wemeza abareyo. Rero Kameni nkunda, uri harande mushya w'Abanyarwanda. Abareyo twese turagushyigikiye, ibyo ukora turabyemera, nubwo harimo abatakwemera bitewe n'inyungu zabo bwite, ariko iki nicyo gihe ngo wemeze, twe tukwemera, wongere wemeze n'abari abatakwemera, ubigarura imitima yabo. Ejo Rayon Sport mumenye neza ko ari mwebwe rufunguzo rw'intsinzi ku munsi w'ejo kuri Stade Amahoro ku isaha y'isama z'umugoroba. Ndonjyamo ubutumwa uwitwa Junior Dande, umuzamu wa Rayon. Nyakubahwa Dande, match ziheruka watweretse ko uri mu bazamu umugabane wa Afurika ufite. Ni byinshi wakoze, abareyo barakwishimira kugeza amagingo aya ngaya, uri umwana wabo ufatwa nka bebe wabo. Rero iki nicyo gihe ngo ku munsi w'ejo ukonfirime ko kuba umaze match ebyiri uri unbeaten, hakaza match indi ya Gor Mahia ya Rio Day uri unbeaten. Iki nicyo gihe ngo wongere wemeze Abanyarwanda ko uri mu bazamu beza umugabane wa Afurika ufite ku munsi w'ejo. Ibyo niteze kubona n'amaso yanjye, sinshaka kubona Rayon Sport itakaza ku munsi w'ejo. Nimba hari ikintu cyambabaza kikambya mu mutima, ni ukubona ejo Rayon Sport itsinzwe iriya match pe. Ubanza uwo munsi ntanabya. Mu minsi yashize wasanga nanga kugaragaza amarangamutima yanjye, ariko kuri inshuro rwose mumbabare bareyo, ndabakunda, kubisha ntago byanyorohera. Niyo mpamvu ngira ngo urukundo mbakunda ku munsi w'ejo mufashe namwe murunyereke. Stade Amahoro, Stade Amahoro. Ku munsi w'ejo twabonye ikipe ya APR Football Club ikina stade yambaye ubusa, harimo abafana babarisha intoki. Rwose bareyo mumenye neza yuko Rayon intsinzi yayo ya mbere ni mwebwe publique. Abareyo ni mwe ntsinzi ya Rayon Sport nka ekipe. Rero kubona ekipe ya Rayon Sport ikina yonyine muri stade mutabashe kuyishyigikira, ndakeka no kwibaza intsinzi mutapfa kubitekereza. Ni mugende mupfuke Stade Amahoro, ni muze duhure ejo saa moya Stade Amahoro, ni muze tuyikubite, tuyuze, tuyipfuke no hejuru, twongere dukonfirime ko Rayon Sport ariyo kipe ikunzwe hano mu Rwanda. Byaragaragaye iyi mikino ya Sekafa yagiye itwereka byinshi.